Kak ngincam landun nggak? Udah hubungin Roma aja deh. Besar TV ya. Iya iya. Arya landun nggak? Iya aja le. Ini kau yang cem kuliah ya? Iya lagi bang. Lu kam matang bini royo. Rasanya gelak semangkat ya sinan. Ini pas tak kelem datang. Harap boleh, ini macam tak sabar. Salah habis sudah datang. Boh, apa kakek kak pakai kikir tau salah lesol setengah ya? Siapa sekikir le? Jengkok gelak kenyataannya. Walau kakek mulai dia sini macam tak sabar. Tuh tahu kak, walau kok serta seragaman ke TV pakai ngecarli di san. Ya cek eding aku cak noreng. Sini kakek makin tak seragaman. Penting cintaku padamu tak obe. Oh kakak cinta aja kak. Oh sambil aja ngandal lagi cinta to, yang tak tero ya kakek. Ngepung ngabinin lah pakai duduk eme turut to. Kisah peles tak teroleh. Cek lekeng nasib udah maaf boleh. Bo ya apa kakek kakek lakan orang. Males kakek beri turut to. Yang kau tak usaha le. Yang tang hasil tak raja. Ben boleh ada orang ngajak alakong. Itu ini apa sabar. Udah maaf boleh. Sambil kak, engkau le tobuk. Odik melarat ben kakek to. Engkau le tak kuat laan. Mun kakek hik pakun ngan ria. Pas tojuk turut to. Tak kelementar ketisan orang. Bila adik perubahan yang ngari engkau. Astagfirullahaladzim. Tak ada masuk kor lagi le. बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना इरादे से जाने के नहीं लाना तुम ही आना. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakek le. Iya kak. Kalian tujuan aja. Karena Bapak saya kelaku kak. hari ini le. Pas langker ya. Aku tak sempat ntar ke pasar. Koran le tak mau nemu apa-apa. Ya ampun tak sempat leka beli kopi sibuk bangkela aku nih apa. Yo wes kak, tahu support report. Oh iya le. Orang kan baru perlu nah. Kurang ntar kan. Iya kak. Ini perlu HP. Macam dia serius dia ini. Engkau merantau kak. Biasanya engkau kan area kami kakek. Pun kakek tentang kesemak sekaligus engkau motor otang bini. Sambil yang jelingaki. Takut atengka kurang bagus. Yang kau minta tolong kakek. Ambil beli aki. Imun deh jenale. Pakai kaki tak ngemeliakan kau deh iya. Tinggal bakun saya jaga. Saya nyaman kok bang kakek tangke. Enggak kita ngemeli aja kok bakun saya jaga. Jaga beter mong deh jeneng kakek. Munji yang kau ngerti kak.
Tapi kan tak marah engkau minta tolong langsung ke kakak. Sekaligus pamit. Mak deh tak teti keleron nah. Ya iya lek mun doi jadi bener cang kakinya. Tak iya kak. Songkun engkau mangkat je ember. Muntro engkau jala kurok dinaan. Tini makitang hasil jelok raja. Sepenting jengko apolong bentang bini. Terus mungkin deh iya keseneng kaki apa kebik mangkat. Ya iya kak. Tang bini jasa rok engkau. Ngucak engkau tang odin tak pada benoreng. Tang hasilnya kurang raja. Engkau kocak kurang usaha. Tapi engkau tak kuat ngiding aki serontang bini kak. Oh intin kaki je tak kuat lah ngidahi seron aja. Iya. Astagfirullahaladzim. Itu ini lek pal deh pesabar lah. Tidak maaf boleh mung lengak ji. Iya. Iya. Ya sambung tua baik kak ya. Siapa tahu kok hal merantau ada ti harmonis engkau bentang bini. Ya amin lek manter bae mung deh. Tidak dia baik ya kak ya. Heeh. Engkau udah mulai pun bakton ya malam. Oh iya lah. Heeh. Kau akas rengkas ya. Heeh. Iya kak, suaran kak. Badang. Ambu kakak kang kina kan. Iya. Astagfirullahaladzim. Untuk pak gue bisa selopot bang Haji tadi. Kak. Kak, Apa lek? kau andi perlu kak. Roh apa? Kau purun tarik roman kak. Bacaan buka kau cak berdina. Yang perlu apa lek? Engkau reka ami damang kada merantau. Bijak mendadang semangka lek. Pinjelok mendadak kak. Songkun engkau semangka jelak abis. Jadi engkau ami deh kakek. Kau mau taruh ostang bini saya budi. Sampai jaga aki. Iya. Itu ini semua orang ya. Engkau tak bisa nyangu yang kakek. Ya, beda dengar ya, beda rumah. Jadi ini kak sampung tua pak mantar selamat. Bisa nggak lihat tengah ya di sana orang ya. Iya kak, iya. Ilam dah yang kau udah mulai kak ya. Seporan kak. Laki ni kau mundur bini kan? Tunya na sambian, eman na bata eman. Tak kira eman tunya untuk bini, bener kan? Makanya pada peribahasa, seorang laki-laki akan mengorbankan hartanya demi istri, seorang istri akan mengorbankan suaminya demi harta. Tak parjajam ya. Sampian kak kursi bini bunga, tunya na makai event tak kapi beki. Tak kira pikiran tunya keng mundi ya kan? Laki na saya korban akidi, nama kita le mulai di kalpinang, kor kereman lancar. Nagopa